Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini u-subscribe. Uku-subscribe-a nje akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke phela-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ongakwenza njengamanje lapho-ke kuthi ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke udaba ekulethele lona namhlanje. Impela engathi-ke i-M_K impela iyaqina-ke laphana njengoba kubonakale inyanga laphana yakamhlaba uyalingana laphana-ke ichela kithi-ke phambili nge-M_K, phambili nge-M_K impela-ke. Kanti noDoctor Khehleezi besike simbone laphana impela naye ekadla kabi, samazi uDoctor Khehleezi-ke sonke ukuthi-ke uyinyanga naye bese simbona impela amavidiyo yakhe naye ekadla impela laphana-ke ethi phambili nge-M_K laphana-ke ethi M_K-ke kumele inqobe-ke. Kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngamudlalela-ke ividiyo-ke yayo le nyanga lena. Sekucela kuwe uma siyibonile le video le ungene ema-comment section-ke ufike ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo lolu daba. Ngabe izinyanga nazo zulusizo yini njengoba sibona ukuthi i-M_K impela engathi-ke iyaphambili iyawawina amacala, ngabe nazo ziwusizo yini-ke? Ubhale-ke lapho ama-comment section usicinze nebhathini u-subscribe. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Mkhulume Namalala, thatha Msholozi, thatha Baba Zuma, thatha mhlaka 29 kuMeyi, thatha Msholozi, thatha sewusukume mina manje inyanga kaMhlaba iyalingana manje. Umanganyela umfene, ujijiji umlodwa, undlebe enkomo kayidliwa, thatha ngiyakunika. Thatha Msholozi, thatha.